соат ба вақти прогар расо 13 аст ва мо чун ҳамеша дар ҳамин дақиқа шуморо бо тозатарин хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунем. Шаълои Гулхоҷа ҳастам. Рӯз бахайр. Сархати мавзӯи барномаи 13 сентябр. ҷанҷоли нав дар марзи Воруху Бодканд. Ин дафъа лӯлаи об сабаби моҷаро шудааст. Дӯстонҳои ҳарду ҷониб барои таҳқиқ ба ҷои ҳодиса рафтанд. парвандаи пурсару садо муҳокима мешавад. Пайвандони Моҳира Ятимова ки бо зарби 13 корд ба қатл расид ба ҳукми одилонаи додгоҳ умед мебанданд. аз мурофиа ман адолати судиро интизор ҳастам. боварӣ дорам ки ин адолат амалӣ мешавад. ва гӯшти ҳалол дар Амрико. афзудани мизоҷони гуногун миллат талаботро ба маҳсулоти ҳалол дар Иёлоти Муттаҳида зиёд кардааст. मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं. ману бачаҳоям гӯшти ҳалол мехӯрем, фақат шавҳарам инро риоя намекунад. нахуст аз ҷанҷоли сокинони Бодканди Қирғизистон ва маҳаллаи тоҷикони ҷамоати Ворухи Исфара мегӯем. рӯзи гузашта пас аз дахолати сокинони маҳаллаи Қирғизнишин ба ҷараёни барномаи обгузаронии сокинони Ворух муноқиша сар зад. сокинони маҳаллаи тоҷикон ба кашидани хатти лӯлаи об машғул буданд, вале қирғизҳо ба ин кор эътироз карданд. ба ин далел сохтумони лӯлаи об муваққатан қатъ карда шудааст. мардум дар Ворух мегӯянд нирӯҳои марзбонии Қирғизистон ба ҳудуди онҳо наздик омада тамоми рафторашонро зери назорат доранд. дар ҳоли ҳозир дӯстонҳои Исфараву Бодканд барои таҳқиқ ба маҳалли ҳодиса расиданд. ба гуфтаи сокинони маҳаллаи тоҷикон, онҳо наздики 30 сол аст оби ошомиданӣ надоранд ва обро аз каналу дарёҳо мекашонанд. имрӯз дар додгоҳи шаҳри Душанбе қарор буд муҳокимаи парвандаи қатли бераҳмонаи Моҳира Ятимоваи 33 сола оғоз шавад. дар ин куштор шавҳари собиқи ин зан бобоҷон Ширинзода муттаҳам мешавад. мақомоти тафтишотӣ гуфтанд Ширинзода Моҳираро бо зарби 13 корд ба қатл расонд ва навори ин ҳодиса дар дасти онҳост. бобоҷон Ширинзода писари генерал ва як соҳиб мақоми тоҷик аст ва дар пурсишҳои ибтидоӣ қатли ҳамсари собиқашро эътироф намудааст. аммо тавре Сарвинози Рӯҳулло мегӯяд имрӯз додраси додгоҳи шаҳри Душанбе муҳокимаи парвандаи пурсару садоро ба таъхир гузоштааст. Тоҳир Мусобекзода, додраси ин парванда дар додгоҳи шаҳри Душанбе дар толори додгоҳ ба ҷонибҳо гуфт ки наметавонад бидуни ҳузури вакили дифои Бобоҷон Ширинзода мурофиаро оғоз кунад. ин ҳодиса ҳанӯз 6 июни соли ҷорӣ рух дода буд ва Бобоҷон Ширинзода аз 7 июн боздошт шуда дар боздоштгоҳ ба сар мебарад. худи Бобоҷон Ширинзода ҳам дар толори додгоҳ бо dastoни завлоназада ҳузур дошт. дар мурофиа волидону даҳҳо наздикони ӯ ва аз тарафи ҷабрдида Моҳира Ятимова танҳо Аҳлиддин Ятимов падари ӯ ҳузур дошт. аз мурофиа ман адолати судиро интизор ҳастам. боварӣ дорам ки ин адолат амалӣ мешавад. ҳеҷ вақт як бор шуд акун одам аст, мумкин бемор шуда аз ҳаракат фарзандаш. ҳарду ҷониб ҳам ба адолати додгоҳӣ умед доранд. кӯдакҳоро олӣ нигоҳ мекард, ягон кас фарзанд шаранд ё нигоҳ намекард. пушаймон ҳастанд аз ин? бале 100% чашмош мегӯяд. Чӣ мега? пушаймон як кори кардагиш. таҳқиқи аввалияро муфаттишони додситонии шаҳри Душанбе анҷом дода, парванда тоза ба дасти додгоҳ расидааст ва қарор аст ҳамин тавр мурофиа рӯзи сешанбеи ҳафтаи оянда баргузор шавад. Сарвинози Рӯҳулло, Шаҳлои Абдулло, Радиои Озодӣ, Душанбе. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. дар шаҳри Варшава ҷаласаи Созмони амнияту ҳамкории Аврупо дар масъалаи ҳуқуқи башар идома дорад. рӯзи гузашта ширкатдорони нишаст мушкилоти матбуот ва озодии баён дар кишварҳои узви созмонро баррасӣ намуданд. дар ҷаласаи солонаи Созмони байналмилалӣ ҳам намояндагони ҳукумати Тоҷикистон ва ҳам аъзои мухолифин ширкат доранд. дар рӯзҳои пеш байни ин ду тараф ҳатто мушзанӣ ва радубадали тунд ҳам буд. Мумин Аҳмадӣ аз Варшава мегӯяд мавзӯи нишасти имрӯза ки баъди чанд лаҳза шурӯъ мешавад низ баҳсбарангез аст. дар ҷаласаи имрӯзи Созмони амният ва ҳамкории Аврупо мавзӯи таҳаммулпазирӣ ва эътиқоди динӣ баҳс мешавад. дар ин нишаст аз ҷониби ҳукумати Тоҷикистон дар ин мавзӯъ суҳбат хоҳанд кард ва созмонҳои байналмилалӣ ҳамеша интиқод мекунанд ки ҷониби Тоҷикистон ба
دینداران فشار می آورد و خانم ها را برای پوشش اسلامی تعقیب می کند. حکومت تاجیکستان همیشه این ادعاها رد می کند و می گوید که هدفش تنها مبارزه با تروریسم است و می خواهد با این وسیله از افراطگرایی جلوگیری کند. مومن احمدی بود که از بینای سازمان امنیت و همکاری در اروپا گزارش میداد. بیننده عزیز، ما این نشست را پیگیری داریم و جزئیات نو را در سامانه ما جستجو کنید. روز چهارشنبه 12 سپتامبر هواپیماهای بریتانیا، فرانسه، ایتالیا و آلمان در چارچوب پیمان ناتو جلوگیری از ورود هواپیماهای نظامی روسیه به حریم هوایی اروپای غربی را تمرین کردند. این در حالی است که روسیه نیز بزرگترین تمرین نظامی در تاریخ 37 سال اخیر را پیاده کرده است. کیومرسیاتو با تفصیلات بیشتر. روز پنجشنبه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین جریان تمرین نظامی وستوک 2018 را در شرق دور از رزمایشگاه سوگال ماورای بیکل نظاره کرد. هدف این رزمایش نشان دادن توانایی و آمادگی نیروهای روسیه به حمله گسترده عنوان می شود. تمرین وستوک 2018 از 11 تا 17 سپتامبر برگزار شده در تاریخ روسیه بزرگترین محسوب می یابد. نظامیان روسیه و چین و مغولستان هنگام تمرین آمادگی نهادهای نظامی در مقابل حمله‌وران را با استفاده از لوازمات جنگی سنجیدند. در این مشق‌های حربی نزدیک به 300,000 نظامی، 80 کشتی، 36,000 زره‌پوش و همچنین تا 1,000 هواپیما اشتراک دارند. بجز از نیروهای روسیه به این تمرین نزدیک به 3,500 نظامی چین نیز جلب شده است. در همین حال روز چهارشنبه هواپیماهای پیمان ناتو نیز در حریم اروپا مخالفت به ورود بدون اجازت هواپیماهای روسیه به اروپای غربی را تمرین کردند. در سناریوی رزمایش هواپیماهای پیمان ناتو یک هواپیمای نقلیاتی نظامی بلژ را که گویا از اسپانیا حرکت می‌کرد زیر حمایت خود گرفته به هواپیماهای روسیه امکان نمی‌دهند به این هواپیما نزدیک شود. ما دیدیم که هواپیمای بدون کدام نقشه پرواز و بدون رمز دوست و یا دشمن که در هواپیما حتمی می باشد همچنان بدون جواب به سوالهای ناظران امنیتی به حریم هوایی ما وارد می شود. برای ما این مشکل امنیتی است. پیمان ناتو به طور دائمی تخمینا 60 هواپیمای جنگی را برای حمایت از حریم هوایی کشورهای عضو در حال آماده باش نگه داشته است. تنها در سال 2016 هم هواپیماهای ناتو 870 دفعه به هواپیماهای روسیه مقاومت نشان داده حرکت آنها را زیر نظارت قرار دادند. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. عبدالله رئیس حکومت اجرایی افغانستان میگوید مردم کشورش ضد طالبان شوی است. او در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت بهترین راه این است که طالبان ارتباط با گروه‌های تروریستی را قطع کنند و با حکومت وارد مذاکرات صلح شوند. دکتر عبدالله در صحبت روز 12 سپتامبر در شهر مومبای هند از حمله خونین ماه اوگوست به شهر غزنی یادآور شد. او گفت نبود اطلاع درباره حمله سبب این فاجعه گردید. در حمله روز 28 اوگوست به شهر غزنی 150 سرباز و 95 غیر نظامی کشته شدند. بعد جنگ‌های شدید نیروهای طالبان از این شهر عقب نشینی کردند. به گفته دکتر عبدالله اگر اطلاع درباره این حمله به دست می آمد از این فاجعه می توانستند جلوگیری کنند. برنامه را ادامه میدیم. شرکت‌های آمریکایی روز به روز استحصال محصولات با تمغه حلال را زیاد میکنند چون طلبگاران گوشت حلال و دیگر محصولات مطابق بر طبق شریعت تولید شده افزایش یافته است. به گفته خبرنگاران صدای آمریکا نه تنها اعتقاد مسلمانان به استعمال گوشت حلال بلکه دیگر عامل‌ها طلبات به محصولات حلال را بیشتر نموده است. طاهر سفر این گزارش را تقدیم میکند. یکی از مغازه‌های حلال در ایالت ویرجینیا که مشتریان برای خرید گوشت و محصولات حلال می‌آیند. بنابر طلبات دین ما به خوردن گوشت حلال برتری می‌دهیم. मेरे बच्चे भी मेरे साथ हैं. من و بچه‌هایم گوشت حلال می‌خوریم، فقط شوهرم این را رعایت نمی‌کند. با افزایش یافتن اهالی مسلمان در امریکا طلبات به گوشت حلال زیاد می‌شود. هارون لطیف از شرکت دینار استاندارد بازار گوشت حلال را تحقیق می‌کند. سبب‌های افزایش طلبات را چنین شرح داد.
бо сабаби афзоиши аҳолии мусалмон дар амрико ки ба 5.8 миллион нафар расидаанд, истеъмоли гӯшти ҳалол низ афзоиш ёфтааст. айни замон мардуми зиёди ғайримусулмон ҳаст ки гӯшти ҳалол мехӯранд. қассоби инҷо мегӯяд бо зиёдтар шудани мизоҷони гуногун миллат фурӯши гӯшти ҳалол низ афзудааст. худи амрикоиҳо ҳам воқеан гӯшти ҳалолро меписанданд, бахусус гӯшти бузича ва гӯсфандро. ҳорун латиф мегӯяд амрикоиҳо агар надонанд ҳам гӯшти ҳалол чист, вале онро мехаранд. гӯшти ҳалол дар бисёр мағозаҳои калон ба мисли Костко, Walmart ва мағозаҳои хурди алоҳида ҳаст. на ҳамеша тамғаи ҳалол доранд, чун дар баъзе ҳолат аз аксулъамали мизоҷони ғайримусалмон метарсанд. ба гуфтаи коршиносон, огаҳии мардуми амрико дар бораи гӯшти ҳалол зиёдтар мешавад, аммо ба гуфтаи идеи дигар, пешниҳоди ин гӯшт дар ресторанҳо ва ҷашнвораҳои маҳсулоти ҳалол метавонад мардумро бо ин маҳсулот ошнотар кунад. бармегардем ба Тоҷикистон. орзуи доштани хонаи барҳавову нав дар бинои замонавӣ даҳо хонаводаро дар сохтмони нима тамоми Душанбе маскун кард. Сохтмони биноҳои баландошона бояд кайҳо ба анҷом мерасид, вале корҳои бунёдӣ тӯл кашид ва соҳибони хонаҳо ночор ба ин биноҳои нима кӯч бастанд. акнун ин оилаҳо ҳатто намедонанд кай азобашон ба поён мерасад ва онҳо кай дар шароити инсонӣ зиндагӣ хоҳанд кард. Барод Юсуфӣ аҳволи ин сокинон ва биноҳои нима тамом ба навор гирифт. сокинони се бинои навбунёди 10 табақа дар кӯчаи Раҳимии Душанбе мегӯянд, масъули сохтмон биноро нотамом ба мардум ҳавола карда ғайб задааст, дар ҳоле ки тамоми манзилҳои он се бино пурра фурӯхта шудааст. вақте ки ман хона харидам, ваъда додан 2-3 моҳ пас буд мешавад, лекин то Карим дар зиндон аст. да верност додагӣ кадом писари холаш ба мегӯянд рости гап ваям нест. сокинони ин биноҳои навсохт бо иллати нотамом мондани манзилашон то ҳол ягон ҳуҷҷати сабти номи манзил надоранд. нотариални договорам шартномае ки сам гузоштем тамом, дигар мо домовой надорем, техпаспорт, барои он ки дом буд нест, давлат қабул кардагӣ нест ҳозира. атрофи ин биноҳои навбунёд ки ба қавле зоҳиран зебову муосир сохта шудааст ба партовгоҳ монанд аст. طول 1.5 سال شد که همینجا زندگی میکنیم. سانی همین حوالی بسیار افلاس. از اون سبب که جای معین نیست، کجای خواهان همونجا میپرتویم. مصرشونه. аксари сокинони ин биноҳо ки дигар манзили истиқоматӣ надоранд, иҷборан дохили хонаҳои нотамомро таъмир карда зиндагӣ доранд. аммо шуруъ аз роҳрав то зинапояҳои қисмате аз ин манзилҳо барои зиндагӣ хатарнок боқӣ мемонад. кӯдакҳое метарсанд ки фақат буро айпушашон фуроварда то мактаба бо буроварда бо ждат мекунам ки вай кунам на афтад инҷа якум дуюм этаж ҳичи не ай даҳум агар афтад агар уже фаҳмидем чанд кас афтидаги яку ин дом бад набошадам хасёрам хафтнок аст. ба қавли сокинон, Карим Маҳмадшоев масъули сохтмони ин биноҳо ки бо онҳо қарордод кардааст, бо ҷурми қаллобӣ ба чанд нафар фурӯхтани як манзил ба 16 соли зиндон маҳкум шудааст. соҳиби замине ки биноҳои мазкур дар он бунёд шудаанд, аз номи ваколатдори Карим Маҳмадшоев ки барои сокинон дастнорас аст, гуфт: баъзе қарзора ҳаст аз худи ҳам мардум хоб баъзе самчуро ҳаст ки қарзор ҳастан бояд ҳамон санад амбозо то пурра пардохт кунанд кори момигиша мисолга ба итмом расонанд ба ҳамон хотир камтар ҳамин кор дер шуда истодааст. дар гузашта ҳам шикояти сокинони биноҳои навбунёд дар робита ба пурра анҷом нашудани манзилҳояшон ва сифати пасти сохтмон дар шаҳри Душанбе сабт шудааст. ҳамчунин масъулони чанд ширкати сохтмонӣ ҳам бо ҷурми қаллобӣ ба зиндон рафтаанд. дар гузашта шаҳрдори Душанбе Рустами Эмомалӣ аз фаъолияти ширкатҳои сохтмонӣ нигаронӣ карда дастур дода буд назорат аз кори ин ширкатҳо шадидтар шавад. дирӯз раҳбарони ширкати Apple айфони навро намоиш доданд. зоҳиран ин ҳамон айфони X ва ё айфони 10 аст ки мо ба он одат кардем, вале ба қавли коршиносон фарқу навоварӣ кам нест. айфони аз ҳама бузург XS Max аст ки ба тахминан 16.5 сантиметр баробар аст. айфонҳо моҳи равон ба фурӯш бароварда мешаванд ва нархи он аз моделҳои пештара баландтар хоҳад буд.
خبرگزاری‌های تاجیکستان جهان از دوربین رادیو آزادی بود. تفصیلات بیشتر حوادث روز را از سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و نوارها را در آزادی ویدیو کانال مخصوص رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهدار.